moja. Ikiwa dufite umuziki ravuga duti mbega ukwihana kwa Abisilamu koba ari ukukuri Kweli. nico kimwe dufise uyu munsi ngoma nangiye ndiko imwe muri Qur'ani cyangwa zikibazo nyene kiri muri Bibiliya Qur'ani 25 suratul Hud kama ni Hud sinizi 25 muri Qur'ani 25 70 Nyarutsa 25 aya 70 Nyarutsa inasema bismillahir rahmanir rahim. Inasema hivi ndiyo ya Somali inasema hivi kiretse uzokwiga yakemera ati kiretse babandi baziga yakanda kemera akanakora ibikorwa vyiza amaze kwigaya agaca akora ibikorwa byiza abo Allah azobahana kubaka ibicumuro vyabo ati abo rero bigaye bagasaba ikigongwe bagaca bakora ibikorwa byiza kandi atwara abemera Imana bemera Imana mu rudende ati umuremyi wabo Allah azogira iki azobahanagurira ko ibicumuro vyabo ibicumuro vy'Imana izobihanagura emberera abisubiriza ivyiza vyabo kuko Allah niwe nyene ikigongwe nyene impuhwe. hagarara hababya bicumuro bamaze kwigaya bagasaba ikigongwe Imana izobaharira hababya bibi Imana ibisumurize iki ibyiza. Reka turabe Bibiliya kuri Dawudi Zaburi 51 Nyarutsa igitabo cya Zaburi 51 turaye kwa Dawidi yuko yatanze ikimazi cyane yasabye ikigongwe. Inyandiko yagira iti Dawudi avuga ati ngirira ikigongwe Mana. Dawudi yaracumuye asaba Imana ikigongwe ngirira ikigongwe Mana arigaya ngirira ikigongwe Mana imbabazi zawe kubw'imbabazi zawe Mana isinzi imbabazi zawe iyo zawe usibanganye ibicumuro vyanje muhinduko ufute ibicumuro vyanje. Ikibazo kiraje ko Dawidi atakimaze yatanze yasabye Imana ikigongwe ikibazo yarahariwe cyane ntiyahariwe ngwino ngamwishure. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akona kabazo kuri mwarimu gahejeje kubazwa n'iminota yibona aho yarangije. Aya nukuri mwenye kitingo uhagurutse umwarimu wawe agerageze kwishura ico kibazo iminota indwi. Haleluya haleluya Imana ihabwe cyubahiro. Reka mu mwanya w'iminota indwi duhamagaze umwarimu kugira ngo abajinjivure mu kubishura mu bibazo byabo. Amen. Haleluya. Amen. Ikicigwa cyabaye ingoma. Gushikaho na shehe bisa cyangwa kwiruka. Ariko naco twigiye n'ibyabajije. Avuze amajambo muri Qur'ani 25:70. Avuga ngo umuntu ni rufatika mu Islam sibyo none. Ngo umuntu ni yatura ku Mana akavuga ibyaha byiwe. Imana izomuharira amakosa yiwe sukavuze bacasa muri Zaburi 51 aho Dawidi sadiko ngo ku Mana aratura maze hari gutaha yiwe. Aha inzira ya Dawidi yakweje kwatura ibyaha namwe murayikoresha. Ejo mukwiza abantu mu idini baratuye ibyaha wapi bavuga ngo shahadu ila ilala baratuye kw'Imana arimwe n'umwayone Muhammad nibi Dawidi kwatura ibyaha ariye mwakoresheje. Ikibazo ni iki umwarimu wanje yavuze yasomye mu gitabo cyo mukoma miliforme ya bene ya kabiri abeka yuko ngo igihe umugabo n'umugore bagomba kudakurangwa amagabo bubatse ibyaha bigende byakoroka biceye mu nzara. Iyi nzira mwayizaniye iki niba mwakoresha ya Dawidi abanabigisha wapi aha basomye mwarimu reka twigire n'ibyanditswe kabisa. Rero aha kugira umuntu ari gutaha usomere muri Matayo 5. Haravuga ngo avuga gute maze Yerusalemu n'Ayudaya bose n'igihugu giherereye Yorodani cyose bava iwabo baza kuri we babatizwa nawe uruzi Yorodani batura ibyaha kugira
ababarigwe abanza batura ibyaha hama akabatizwa. Haleluya, amen. uko niko bimeze. Ariko mu Bwisilamu twabonye yuko umuryango ari mu byaha kimwe mu kwega, siko yavuze. Ego. Igihe kabiri ngo kuza kurongora ubuzira baho wapi atanisoni mwarimo. Ego ko ari tukumfuka sasa ngambere tuzane byanditswe. Qur'an tukufu. Kate sasa ngane yo mu busobanuro. Sasa ngane nageze mwarimu. Ego. Je, mbega iko kafara hari ikindi kimazi au sadaka cyangwa ibindi turo yote chini ya mbingu yoba ari munsi y'ijuru yenye kuweza kuondosheni madhambi gishobora gukura abantu ibyaha au je cyangwa mbega damu isiyekuwa ya asili ya Isa mwana wa Mariam harenda maso shobora gukora ibyaha uretse amaso ya Yesu mwene Mariya yani Qur'an. Iyo nyandiko niyo cyane siyo. Musi y'ijuru hano turi kwisi yose ko kwamira ibyaha byawe uretse amaso Yesu mwene Mariya Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Idrisa aravuga ngo umuntu amaze kwihana bakemaze kwimana rimwe bari mu Muhammadi ngo agoshita mu ijuru ndana yadufu tubereke igitangaza. Ejo abantu bihanye no mu Bwisilamu bari basanga wa Bisilamu ni mwana bonye nga. Yego. Kumamba bari bashirisa ko cyubujyaje kaza kubereka. Inasema havuga gute na imepokea kutoka kwa Abu banzu inde gatoya ndaba ikurindi hano umusuma n'umusambanyi nuko ngo ashahadu ila ilala nuko kwatura ngo ndemara k'Imana imwe ari imwe rudende azoja wewe ngo mwijuru ngo bamusuma n'umusambanyi bisome twumve. ngo ego amesema yavuze gute akasema huyo alikuwa ni Jibril atwari Gabriel alinijia ati yanje ko akaniambia arambwira atakaye kufa katika umma wako atuzopa Muhammad na mjango wawe hamshirikishi Allah atabakanije Imana na chochote ataingia peponi hizo chose baza mwijuru maruka. Nikauliza ndabaza hata akizina kuiba hamwe y'abari umusambanyi cyangwa kabayiba azoja mwijuru ya Muhammadi. akasema aranyishura hata kama atazini na ataiba nubwo niwe wasamba cyangwa kiba bagaza mwijuru. Ikiba kiravuga iti abisilamu ukwiyana kukuri kuboneka gute ego kwiyana kwanyu kuba ari uko kuri ko kumvise umusambanyi ari muryango wa Muhammadi cyangwa kabayiba azoja mwijuru. Abisilamu umunabaze hano mbega muramaze kabisa babasuma bari ngaho n'abasambanyi ko bibere mu idini ya Islam ko zoja mwijuru. Inyandiko z'ibitabo ana abagabo marimo ego yavuze ngo mutanze turo ngo cyagendwa gane ugadoshita ya mwijuru ko ari tukuvuga tuba sasa nani tuko sengani kwa tukufu avuga gute aravuga ngo ego kwa Yesu aravuga kandika ego tuza sekanti maelezo aravuga ngo ego nashize unaruko anika 11 nyarusa marimo tuza sekanti nashize ego wanafiki izo njata walingia dini ya Kiislamu nije mu dini ya Islamu ili wapate faida za kidunia ndio ni ndugu zetu sasa waingiza basi walipopewa chochote ni walichochora hapa katika zaka ni maturo waliacha furaha watabaraka na Mungu waliacha furaha lakini kama hawakupewa chochote walinungunika na kuanza kumlaumu mtume. Hii ni alama ya wazi kabisa ya wanafiki. Abakuke Muhammad nabakafi kukora yinyi kukora indahira nibaze bakanye ukura kukuri kuboneka muri Islamu cyo bakiriha ego warimo ego warisonze nitaka bya bisonzesheje nibyango cyo bako yese kwa n'umwani kane nise
itarumani kane yaravuga ngo naam Yesaya uta yego aravuga ngo nashyize mwarimu yanditse ngo raba icyo bisoneshereza amahane n'amahane n'imitongano no gukubitana ibipfunsi byo kugirana nabi erega gusonesha kwanyu ko muri iyi minsi siko ijwi ryanyu mushake musondeshe musange muhenereje ntabwo muzamumbiga umugisha wiwe yumve ko yishyuwe iminota 5. murakoze cyane. Hanyuma reka mpagurutse umwarimu wanje Amidu Pandasi azenga iminota yiwe 5 kugira ngo atubwire neza yuko yaba yamwishuye cyangwa se atamwishuye. Iminota yiwe 5 mbega yishuye cyangwa ntiyishuye? Niyishuye? Anavuga ngo yishuye, abandi ngo niyishuye. Reka rero tumuhamagare azagira gute avyivugire. Sivyo? Genda njana sinyoga sindumunyu. Genda umuzanye. Ongera n'umunyu. Karibu Professor Amidu Pandasi iminota ya 5. Naam. Iminsi yose rero imyajya turi kumwe imyajya n'abateka mitwe uzororera mu myidogo hamwe n'amajambo y'ubutandero aho kwishura ikibazo namubagije yagagaje ngaho imyidogo yiwe n'ubutandero bwiwe gusa byaje yinga jameni jana bagije ikibazo nisubiza Bibiliya kandi mwenye kiti mondabere abantu abakiriso babasanje sino bandaye kandi je stop ngaye minute abana jindu sino bandaye pe wangureke kwa bana yabaye jeje mwenye jakavenda bandaye nimwa heza ndabandaye mutaje simbandaye mubantu ariko batujiki mataya tuzazino badanya kabisa. Haleluya. Harakeneye agacerere kumviriza n'imbere sije gahembe. Rero nimugume muhirima mukuze induru nitwobandanya twumva ijambo ry'Imana. Mucereze rero. Hanyuma utera akajagari tumihanganira tene amasezerano hano kandi utunaniye turabisaba twiyambaza gukosora hano rero dukeneye umutekano n'ituze banyumvise sawa uguru amatwi gusa sawa ibindi byimba nkeneye natanguye mirazero bavurutse mirazero nagukuze gusa amna bawurofapa gatangure wazerero cyane bagije ikibazo nisunze ikigwa dufite uyu munsi ikiba kivuga duti mbega ukwihana kw'Abayisilamu n'ukuri hariho akabaza twebwe twavuze duti ukwihana kwacu n'ukuri kubera ko nabimazi bisabamwo nabimazi dutanga ibyemeza muri Bibiliya dutanga ibyemeza muri Qur'ani cyambaza ikibazo jewe nisunze Bibiliya kunwa y'Imana Dawidi yakoze icyaha aracumura asaba Imana ikigongwe mbega yihanye gute yatanze ikimazi cyangwa gitanze mwalimu Omar naam sekateri Zaburi isubira bijyanyandiko Zaburi nyandiko igiriti girira ikigongwe Imana Dawidi ntabwo yigeze atanga ikimazi nandiko yigeze acungurwa yavuze ati girira ikigongwe
imbabazi zawe kubw'imbabazi zawe isinzi ry'imbabazi zawe kubw'isindi z'imbabazi zawe zibanganya ibicumuro byanjye zibanganya ibicumuro byanjye hagarara cananga Korani 5:70 ngo babandi bakoze ibyaha hama bakigaya bagasaba ikigongo Imana izobaharira hama Imana ifata bya bihindure ibyiza ikibazo gihari igenge ni kuya Korani irahuye n'ibindi bikorwa bya Dawidi muri Zaburi cyane birahuye cyane birahuye yashembatse ikibazo muze ngamumbarire munyishure mbega yarahariwe cyane ntiyahariwe yatanze inyishu wapi yakoze ko yazanye ngabutanga n'imyidogo nimyezenga niyo mpamvu mwarimu nandi mwazimana zatanguye hambere zaduze mu ijuru hatabayemo by'ibibati kandi barakosheje akarorero Aheburayo 5:11 igitabo cy'Abaheburayo ndiyo igitabo cy'Abaheburayo ikigabane cya 5 11:5 tanamka inyandiko iragira iti ukwizera niko kwatumye Henoki ukwizera kwiwe niko kwaturagira iki ajyanwa mu ijuru yajyanwa mu ijuru kubera iki ngo ntabone urupfu nagira iki ntabone urupfu harimo ngaho ndibibwiye ibyo gutangurura ikimazi ntabirimo harimo by'ikibazi harimo by'icungu wapi yaduze mu ijuru kubera ukwizera kwiwe none Henoki kadureze yaramusazi rero kwata kibazi yigeze atanga katigeze acungurwa uyu ni Henoki ugira kabiri Eliya abami ba kabiri 11 abami ba kabiri 11 inyandiko iragira iti mukurikirane hagira ati tangamka hanyuma bakiriko bagenda bayaga bagize batya mukogote w'umuriro n'amafaransi y'umuriro birabatandukanya Eliya aduganwa n'agashururu aduganwa n'iki n'agashururu aduganwa mu ijuru n'iki n'agashururu ikibazo gihari ko ari yaduze mu ijuru atigeze atanga ibimazi mbega iri juru arimo nibyo cyangwa sibyo cyangwa ngo iryo kimazi keriya nako gashururu ariko Yesu abemera ko Yesu aragoshurura amaboko hejuru ababyemera aho nibo dudu kumbe kimazi si cyo kijya kimazi ni feke kubera abaduze mu ijuru batigeze batanga iki ibimazi niyo mpamvu nakimana tujya muri Korani 4:6 Korani 4:6 iti yemwe basabye banyebeza nimuzogira ubwoba kuri uwo munsi kandi nimuzoganya mwebwe amajambo yacu mukaba n'abayisilamu nimwinjire mu bwami bw'ijuru mwebwe n'abagore banyu mwinjire mw'ijuru mwebwe n'imizigo yanyu murinezererwemwo iryo bazabashijyane n'abafise amasahani n'ibikombe by'izahabu hazobamwo ibinezereza imishaha yanyu bashimisha n'amaso kandi mwebwe muzoriba mu buzima budahera kujya kwa Enoki no kujya kwa Eliya no kujya kwa Dawidi no kujya kwa Yesu no kujya kwa Aburahamu no kujya kwa Mose zigaraduko zizindi kimazi baragoye n'ubuzota kabisa batavuye mu ibyo bintu baba Abayisilamu ntibambaze kabisa n'akazi kabo birabasha munyigiti ingo nawe uhagurutse umwarimu wawe iminota 3 abaza ikibazo mwisho haleluya Imana yagucyubahiro nibasho Yesu yagucyubahiro bangahe banezerewe kuba turi hano nanjye ndi muri ngo izina ry'Imana hejuru Jeje kubaza ikibazo mu minota 3 ariko nibaza ko ntashobora no kuyimara kubera ko iyo umuntu avuga icyazi ntabwo bimutwara umwanya munini. Ikibazo canje ndakibaza muri Korani tukufu page 451 wahagaze mwarimu ego baza haravuga ngo havuga gute je none
iko kafara au sadaka, hariho kimazi canke ituro yoyote chini ya mbingu munsi y'ijuru yenye kuweza kuondosheni madhambi gishobora gukuraho ibyaha, au je cangwe mbega isiyokuwa ya asili ya Isa mwana wa Maria, atari inkomoko ya Yesu mwana wa Maria, atari amaraso ya Yesu mwana wa Maria, atari amaraso ya Yesu mwana wa Maria inaweza kuondosheni katika madhambi, ashobora kubakuraho ibyaha. Nakubaza ikibazo, ahejeje kuvuga ngo yihanye nk'uko Dawidi yihanye, yihana nk'uko n'abandi bose bihanye. Nasomye amajambo muri Korani mu kwema minifu, aho iyo umugabo agiye kurongana n'umugore wiwe ibyaha bigenda birava. Iyo nzira yaje gute? Ikibazo canje kiraho. Iyindi yavuze ngo iyo urwaye malaria, yahagaze hano n'amaguru abiri yiwe avuga ko ari ukuri. Iyo urwaye malaria ibyaha birahera, nuko Dawidi yihanye niba atari ndyarya. Nabaza ikibazo canje kivuga ngo erekana ikindi kimazi nk'uko tubisomye munsi y'izuba gikuraho ibyaha, atari amaraso ya Yesu Kristo mwene bari gutamba agasimbo. Nahejeje narangije no Yesu ndabumara, nabonye Idirisa yihuta. Haleluya, haleluya. Umwana hamwe tubaye kabisa mu mwanya muto ngiye kumanya. Reka tuhamagare mwenye gitwe aba arimo cyumvisha kugirango na minota yiwe mu minota indwi dusabe haje Idirisa aze yishure ako kabazo kweli ndakubatiza. Karibu iminota yawe indwi wandanye werera umunyenga. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka rero dushimire uhoraho n'umuntu biriko biratahurika. Agiye muri Korani rero yorira hatazi kweli hari ikindi kintu cyo kuri ibyaha by'abantu kiretse amaraso yande ya Yesu. Ni kibazo nyene kibazwa ntabwo ari inyishu. Ego kabisa. Korani nyene ni kibazo kandi inyishu ni hamwe nyene bazivya amatwi n'amaso ndashaka kubona namwe Yesu yavuga. Inyishu irimo hajya kweli aho nyene muri Korani tukufu paji y'amajana 451. Soma hiyo. Yoheri nyene yasomye. Iyo nyene yasomye. Iko kafara au sadaka yoyote wali kimazingo canke ikindi kintu umuntu yotanga chini ya mbingu munsi y'ijuru yenye kuweza kumwondoleeni dhambi, yoshobora gufutira icumuro by'abantu au je damu isiyokuwa ya asili ya Isa canke ngo amaraso ngo atarayo aya Yesu mwene Mariamu inaweza kukuokoeni katika dhambi. Ayo maraso ya Yesu nayo arashobora kugukura kw'ibyaha moto. Rindira sikibazo ni kibazo. Ayo maraso ya Yesu nayo yoshobora gukura abantu kw'ibyaha. Reka nibarize ikibazo kwanze mbere ko ndakwishura. Kubakiriso muri hano ko mwese mwavutse Yesu yibereye mu ijuru, mukamwirwa murakorana ibyaha mu isi, Yesu yibereye mu ijuru ayapfira mu ijuru kugira abacungure. Yaraheze yarayavu ariko mwe mucamuvuka ari mu ijuru. Nakana mwumva abari n'ubwenge bumvise akantu kumba y'amaraso ya Yesu naho yoba yarayukuri byaraba abariho icyo gihe kuko mwebwe uno munsi mwigomba ko ibyaha yibereye mu ijuru. hagarika iminota. reka dusabe abakristo n'abandi bantu bose bari hano, ntabwo ari intambara. Aha ni inyandiko zivuga zikavuguruza izindi. Ndabasabe mutuze muhora turiko turanyagirwa dukore n'ingoga tuvi hano hantu. Ndabinginze muhore. Erega indero mutabahera mu rushengero ntiyotangirwa hano.
jewe nabajije ikibazo nti mwebwe ko muriko murakora ibyaha Yesu yibereye mu ijuru ayo maraso muvuga yarayavuye none mwebwe mwacumuye ubona bari abana bahagaze bafise indero ubona abafise indero ubona bavuye baba bari abafise indero yabacumuye mu nda mwanyina mwarimu naam Korani rero kimihera inyishu hari ikindi kimaze keretse amaraso ya Yesu bandanye inyandiko Korani bananyivuga iti ivuga ngo iki mtu ati umuntu huondolewa katika madhambi ati kugira ngo afutirwe ibyaha byiwe anapomjua kwa yakini Allah icyambere kugira ngo ibyaha byawe bikupeko ubanza gusenga uhoraho Imana rugira byose Allah cyo ni cyambere na uwezo wake ego na malipo yake ati n'imego yiwe hakika ati mu by'ukuri mzizi wa kila maasi ati umuzi w'icyaha icyo ari cyo cyose ni ujinga ubwo ni ujinga n'ubuhakanyi mwenye kupata sehemu ya maarifa ya Mungu ego kwa yakini ati mu by'ukuri hawezi kuendelea kumwasi Mwenyezi Mungu. Umuntu yamaze kumenya uhoraho Imana rugira byose niyo bandanya akora ibyaha ngo arindiriye amaraso ya Yesu. Umuntu yamaze kumenya uhoraho Imana rugira byose Allah kweli kabisa bandanya yakumbukeni mauti siku zote. Ati leo abantu mweremye ukurupfu misi yose nibyo ko muzopfa kwani anawasogelea pole pole ukurupfu rura muslimu batwegereje ruri hagufi lakini nyinyi ariko mwebwe mumeghafirika nayo mwarabyibagiye mutangwa kwizera amaraso yobereye mu ijuru yaragiye mwe mugorewe mu isi basi kurubwo rero jitahidi nimugerageze jitahidini mtakasike nimugerageze mwihane mwiyeze hakiri kare urupfu rutarabashikira sababu mutu kubera yuko umuntu hawezi kumpata mtakatifu ushobora kuronka ubweranda Allah paka ajitakase mwenyewe ubweranda rushobora kuhabwa n'undi muntu ubweranda mukumva ko wowe nyene ubanziye kwihana no kwirega ibyaha byawe ukabivamwo kweli uko niko kwihana nta by'amaraso yande ya Yesu niyo sobanuro y'inyandiko ya Korani aricyo gituma Yesu yaciye abwira abakirisitu ngiki Yohana 8:21 Yohana 8:21 inyandiko igira iti nuko Yesu yongera kubabwira ati jewe Yesu nimukuhava jewe Yesu ngira nigira mu ijuru namwe muzondondera ngaba no musigwa muri kamashengero ngo niyari kandi muzopfira mu byaha byanyu ibyaha byanyu birabomera bibariko muzobipfira muzorinda muhera kweli uwo ni Yesu kabisa tukunze Yesu rero niyo mpamvu abakirisitu bozuye kumusaga nta by'ikimazi kuva mu isezerano rya kera bose nibatanga ibimazi kweli ibimazi hari ababitanga n'abatabitanga kabisa Ezekiyeli 18:20 Ezekiyeli 18:20 nyandiko igira iti igira ngo iki unakora icyaha ntiwazopfa umuntu ukora icyaha nyuma yo gusambana usambanya ni Yesu kwari umugero wapi si wewe ni wewe ugiye kuri polisi wa Yesu cyangwa wewe ni wewe polisi nifata Yesu umwana nazozira ibiga bitanye byose ngawe ngo barabeshaga abana bavukana ibyaha by'inyanuko nase agahitana uruyoka akarushira ku ibyaha ari rutagatifu warabonye umuntu yari icyataragira ubwenge eka bandanye nase nazozira ibiga bitanye by'umwana wiwe ngo nase nazozira ibiga bitanye by'umwana wiwe ubugororotsi bw'umugororotsi Yesu yari umugororotsi ubugororotsi bwa Yesu azobuharugwako ubugororotsi Imana izoharura ko Yesu yari umugororotsi ntazoraba wewe yariko ibyaha by'umunyabyaha ibyaha by'abakaperi b'amatiyasi barawurene bakawudesiya n'abamatirida n'abatito n'abatiyeri n'abazobiharugwako ibyaha byanyu n'amaraso muzobiharugwako ariko ntiyahindukira akava mu byaha byiwe byose yakora ariko nk'ubu tute ngomba kubangikanya Imana no kuza kwemera ibintu bitari byo mukaba abayisilamu akitondera ibyagezwe byose agakora ibitunganye n'ibikwiye mugaca muhera ibyo bintu by'ibyaha gusambana kwiba no kubesha n'ibindi byose nukuri azobaho ntazopfa ukuri ku munsi w'imbere kuzobaho nzigera ibicumuro vyiwe vyose yacumuye nta na kimwe kizokwibuka ngo gishigwe kuri we iyo wihanye kuva kera mu isezerano rya kera ukabivamwo Imana nisubira kubiguharura azobeshwaho nuko yakoze ivyo kugororoka ibizokubesha ku munsi w'imperuka nuko uzoba wakoze ivyo kugororoka nta by'incungu nta by'ikimazi Zaburi 9:7 Zaburi 9:7 inyandiko igira iti nta n'umwe ashobora gucumura mugenzi we na gatoya nimba muri abanyakuri ngo muvugurutse Imana iravuze iti nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya cyane ngo ahereze Imana incungu Yesu ati muzopfira mu byaha byanyu uyabone
ya abasilamu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sigira barembeje. Sida iri mu kubica n'ukuri baguma bavuga ngo ni Yesu agwara sida Kuko abakristo bose bazopfira mu byaha byabo. Igihe batopfira bazopfira mu usambanye ni Yesu agwara umubiri. tugende n'umwanya dusabe None ubu usambanye Yesu agwara umubiri. Iminota 5 biko yishwe cyangwa atishyuwe 5 minutes. Haleluya. Barishimwe cyane. Amen. Nibaza ko mwakurikiranye ikirigwa bakristo wishuwe wapi bananiwe Ibishu iminota 5 umwigisha kugira ngo aze amwereke inyandiko mu buryo budasanzwe. aracari mzazi bunzi. Yitwa Ali Haji. Idrisa. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Twaboneka inzego ari gutaha mu Bisilamu ari kurongora abagore benshi. Muhammad rero ngo 13 kanga hari gwingi ibyaha. Avuye kwa Aisha aje kwa Hafsa. Gushikarongo mbere n'umuyaya. Kandi cyari yakoze nigeze aracika. Kabisa Tubarindiriye cyo. Tujye kukigo cyacu. ego Uyu mwise mukamubajije ati mbega hari ikindi kimazi kiri munsi y'ijuru cyangwa irindi turo bishaka gukora ibyaha uretse amaso Yesu mwene Mariya yazanye yazanye irindi turo yazanye ikindi kimazi reka nabeke kimazi cy'abisilamu cyakora kw'ibyaha mukore mwaminifuza n'ibyanditswe Paje karanteye yego 66 aziz inasema naam wageni siku ya Ijumaa umwisamu ngo ni yoga bandreti kwani anaoga kuko uwoza bandreti siku ya Ijumaa yego basi inakuwa kafara kwake. Ico nico kimazi kwa kw'ibyaha abayisilamu none ibyaha kwa koga yakwa kw'ibyaha Yeremiya 2:2 sari byanditswe Yeremiya 2:2 aravuga ngo yego nawe wakwirakwiza ibyitwa amagadi nawe Idrisa wakwirakwiza ibyitwa amagadi mu bwanwa ukabiriza muri nyinshi ukabiriza muri nyinshi ukubabitana kwawe ukubabitana kwawe musa muri hano waba umugabo waba umugore ni hehe mumuriro kubera iki manuka ukubabitana kwawe yego kuzoba nk'ubwome kuzoguma ko ari ubwome imbere yanje imbere y'uhoraho Imana aboneye cyane amen. Iza koga niyo kongora abagore mutayihede ni mumuriro abakristo ngo Yesu yaducunguye Abaheburayo 10 umurongo waho wa 14 Abaheburayo 10 yego 14 avuga ngo tera kwa Simona bandika naam haravuga ngo yego 14 yego kuko ikimazi kimwe aricyo cyatunganijwe rwose abezwa ukazoshitsa ibihe bidashira bidashira kandi namwe mwera niba cyabona kintu shingiri naso ntiyaniyo Jamara 5:12 yasamarimu Abaroma igice cya 5:12 yego haravuga ngo kose banabandika avuga gute nashitse yego haravuga ngo 17 15 none rero bimeze bityo nubwo cyacanye mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'icyaha ni kurushikira bose bakoze ibyaha 15 ariko ingabire y'Imana nimero cya gicumuro igicumuro cyumye cyatumye abenshi bapfa bapfa ubuntu bw'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umuntu umwe Yesu Kristo byarushije gusaguka kuri benshi. 6:3 Abanyaroma aravuga ngo ingabire y'icyaha urupfu ingabire y'Imana n'ubugingo budashira ubonekwa muri Kristo Yesu Yohana 1:2 zari byanditswe aravuga ngo Yohana wa mbere 1:2 aravuga ko Simona bandika avuga gute yaranditse ngo bana banje bato
mbango niyo umuntu ngo agwaye malariya ngo acafuta kujya ibyaha none kuri uyu munsi mwuzuye mu bitaro muja gukora yiki niba gwarwa ibyaha bica mu kugwara malariya iyo nyandiko niyo canke siyo haleluya amen haleluya amen ni hatari kabisa ni ukuvuga umwanya w'amatangazo ni ukuvuga ngo umunyagiti ahamagare ku muhanda rw'iwe kugira ngo iminota 5 nk'uko umunyagiti mugenzi wanje ahejeje kubivuga ngaha umwanya w'ivyigwa urarangiye icigwa c'uno munsi kirangiriye ngaha nizere ko abumvise bumvise kabisa hanyuma reka nsabe ku ruhande rw'abayisilamu mwarimu Omar aze ngaha atangiye amatangazo iminota 5 amatangazo inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. hanyuma yataneka byasobanutse neza cyane kandi je mbaje gushimira abana ba Adventiste ego kuba barateguye ikigwa nkiki tukacungukiramo ivy'ibijanye n'imibano ndiyo aho umuntu abonana n'umugore wiwe wa harare umugore wiwe w'ubugeni bw'indowa yindi mvuga umugore w'isezerano hanyuma bagahembwa n'Imana mbere bakafutirwa iki ibyaha icyo kigwa ndakibashimiye cyane kuba mara gitoya mwarimu Imana ibibahezagire mpamvu bajya byabaye kugutahura muri bo ni misore kajya kazi nako bazi niyo mpamvu harimo akabanga batarambe okay baca n'abana bato sawa kabisa haya niki barahiye ndiyo iyo inyigisho ziriko ziracangaha nibaza ko tuba turabwira bumva neza cyane abumva rero bumvise muri bajya bumvise aba DJ batarakata ivyuma muri bajya bumvise muve mwibera baki abayisilamu atagahato wewe turasubira n'abarimo atagahato kweri niba hari ushaka umuyisilamu kweri ari umusore kweri ari umugabo kabisa ari inkumi ari umugore afite ubwenge akanatahura yasobanukiwe yegere hano atagire n'umuntu yahagaze hano tugana hejuru kabisa tugana hejuru kabisa ubundi atagira kabiri unagira kabiri ugira kabiri yitire atayira umuyisilamu umusilamu yitire anyagase aragasa umwanya n'umuntu nutina abantu yakugirira aba DJ ni mureke inzigo yamukata ibyuma barabimeze kugabanya amajwi biba byiza cyane gusa unagira kabiri Haruna ashaka kumisa mwiyitire ngaha yatahuye aza umuyisilamu ashaka kwibera umuyisilamu ugenda wumvise ubwenge iyo anyagase yitire ngaha anyarukaza hano yibera umuki agatinya umuntu n'umwe y'ingo n'umuyisilamu nutina abantu ingo tinya Imana utinya Imana yonyene wawe ni umuki umuyisilamu nyaragasa nyaragasa ingo reka gutinya abantu harimu naam twebwe twahejeje gushika kweri igisigaye kabisa wa munsi kweri w'urubanza kabisa abakoze ibyiza kweri azoca mu ijuru abakoze nabi baje mu muriro kabisa niba hari ubundi anyagase yitire ubundi yabitahuye ashaka kuba umuyisilamu anyaragase adatinya umuntu n'umwe anyagase yitire nyaragasa